Dragi sugrađani, Srbija je danas dobila novog predsednika, a danas smo i mi dobili novog predsednika. I zaista nema boljeg i lepšeg načina da se otpočne jedna politička kampanja u kojoj će Srbi sa Kosova i Metohije, uz podršku svoje braće i sestara iz ostalih delova Srbije, odbraniti svoje pravo na postojanje i budućnost na ovim prostorima. Ostvarivanje demokratskog prava na glas i biranje političkog predstavnika za srpski narod na Kosovu i Metohiji nije puka ceremonija. To je za nas čin borbe za opstanak. Od naše odluke 11. juna zavisi da li će u prištinski parlament biti izabrani ljudi koji će se boriti za postojanje svog naroda na Kosovu i Metohiji, njegova neotuđiva prava i za političko i institucionalno prisustvo Srbije u srcu srpske države. Za nas su ovo pokrajinski izbori za predstavnike srpskog naroda u privremenim institucijama samouprave u Prištini i zato započinjemo ovaj skup onako kako Srbi u svakom delu svoje zemlje to čine, našom srpskom himnom, a u izvedbi naše kulturno-umetničkog društva Kopaonik. Srpska lista izrasla je iz nasušne potrebe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji da politički nastupa kao snažan i ujedinjen kolektiv, jer jedino kao takav
ima šansu da odbrani osnovne pretpostavke svog opstanka. Mnogi su se sa druge strane ujedinili kako bi to jedinstvo razbili, kako bi nas podelili po selima i zaseocima, kako bi nam ugasili svest da postojimo kao jedan narod i da kao takvi imamo legitimna prava i političke i nacionalne interese. Srbi ovoga puta neće biti žrtva politike zavadi pa vladaj i na ovim i na svim narednim izborima i Pomoravlje, i Metohija, i Sirinićka župa, i Gračanica, i Ibarski Kolašin, i Mitrovica, i Leposavić govorit će jednim glasom, jer nam je jedna sudbina, gde god da živimo na našem Kosovu i Metohiji. A taj glas ćete čuti od ljudi koje svi dobro poznajete. Pozdravimo predsednika privremenog organa opštine Leposavić, gospodina Zorana Todića. Poštovani, na početku želim da pozdravim sve prisutne, pre svega vas, direktore Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i vaše saradnike. Želim da pozdravim i sve kandidate za narodne poslanike Srpske liste, kao i vas, dragi moji sugrađani. Imam veliku čast i odgovornost da vam se obratim u ime domaćina i u ime Srpske liste na današnjem predizbornom skupu Srpske liste, jedine političke stranke koja ima punu podršku vlade, premijera i predsjednika Republike Srbije za učešće na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 11. jun 2017. godine. Predstojeći izbori su od sudbinskog značaja za ostanak srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, a samim tim i od presudnog značaja za opstanak i ostanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Iz tog razloga je država Srbija jasno i stala iza Srpske liste, jer jedino Srpska lista je garant postojanja svih srpskih institucija, a samim tim i garant opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Mi smo jedina lista koja će u saradnji sa državom Srbijom štititi interese srpskog naroda i države Srbije na ovim prostorima. Zato smo se danas i sabrali kako bismo odavde poslali poruku i svima jasno stavili do znanja da su ovi izbori velika prekretnica u borbi za očuvanje vitalnih državnih i nacionalnih interesa. Slobodno mogu reći da su izbori 11. juna jedno veliko raskršće. Raskršće kojim ćemo putem u budućnost, a ima ih dva. Prvi i jedini ispravan put je glas za Srpsku listu, jer jedino taj glas garantuje prisustvo države Srbije i njenih institucija na prostoru Kosova i Metohije. Prvi i jedini ispravan put za održivi opstanak srpskog naroda je glas za Srpsku listu, jer glasanjem za Srpsku listu glasamo za ekonomski razvoj srpskih sredina. Glasanjem za Srpsku biramo jedini ispravan put, put kojim ćemo voditi naš narod. Braćo i sestre, mi, srpski narod, 11. juna nemamo pravo na grešku. Velika je odgovornost pred nama, jer srpski narod nema pravo na biranje onog drugog, pogrešnog puta, puta koji vodi u ambis. Nažalost, ima i onih koji bi da nas povedu i tim pogrešnim putem, a sve zarad svojih ličnih interesa, a u korist albanskih političara iz Prištine. To su oni koji žele da vas ubede da Srbija nije potrebna srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i da će nas bolje štititi Albanci i sponzori njihovog državotvornog projekta. Međutim, svako ko se seća zločina počinjenog nad našim narodom zna da jedina pomoć, podrška i zaštita koju možemo u svakom trenutku da očekujemo jeste upravo iz Beograda, od naše vlade i od našeg predsjednika. Svaki glas koji nije za Srpsku listu jeste glas za formiranje vojske Kosova, glas za gašenje srpskih institucija,
što može da dovede i do nesagledivih posljedica i opstanak našeg naroda na ovim prostorima. Svaki glas koji nije za Srpsku listu je glas koji vezuje ruke našoj državi. Vezuje ruke našoj državi u borbi za očuvanje vitalnih i nacionalnih interesa. I nije ni malo čudno što ova kampanja predizborna upravo počinje ovde u Leposaviću, jer smo mi u proteklom periodu bili svedoci i taoci pojedinaca tih lažnih srpskih predstavnika. Uzrok svih problema i najveće političko zlo koje je moglo da zadesi srpski narod je zasigurno Aleksandar Jablanović, čovek koji u protekle 3 godine radi na urušavanju srpskog jedinstva. Ovih dana maske su pale i svima je više nego jasno da je on, zajedno sa svojim ocem, više nego očigledno stavio u funkciju albanskih mentora iz Prištine, koji mu pomažu u gašenju srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Ovog puta reč je o Leposaviću i o svim dešavanjima koji su u proteklom periodu dešavale oko Centra za socijalni rad. Naime, svima je dobro poznata prilika, odnosno neprilika od prošle nedelje, kada je direktoru Centra za socijalni rad i svim zaposlenima Centra za socijalni rad onemogućeno pravo da uđu u svoje prostorije, a sve zarad nekih njihovih samozvanih razloga. Nažalost, Jablanović je ostao sada sam, sa svojim ocem, sa malobrojnim prijateljima koji su otpad nekih stranaka iz nekog prethodnog perioda. Oni, na uštrb srpskog naroda, koristeći se manipulacijama, koristeći se lažima, zloupotrebljavajući budžet opštine Leposavić, uzurpirali su svu državnu srpsku imovinu, jednostavno agituju i na svaki način pokušavaju da ostanu u političkom životu. Ja mislim da su na pogrešnom putu, a mi, građani opštine Leposavić, to najbolje znamo i nikako ne smemo to da dozvolimo 11. juna. Jer glas za te prevarante je glas za nestajanje svega što je srpsko na Kosovu i Metohiji. I dragi moji sugrađani, na kraju ću da vas zamolim da u narednih 10 dana da se svi mobilišemo, da porazgovarate sa vašim komšijama, prijateljima, kumovima, da im predočite koliko je važno da tog dana izađemo u što većem broju, jer što nas bude više izašlo, samim tim nećemo dati nikakve šanse ovim lažnim srpskim predstavnicima. Ja vas sve pozivam još jednom da 11. juna izađemo svi ovako mobilno, složno, u jednoj koloni, da damo glas za Srpsku listu koja je pod rednim brojem 22 na glasačkom listiću, jer glasanjem za Srpsku glasamo za Srbiju na Kosovu i Metohiji. Živeli! Izbori koji slede su sudbinski za naš narod. Svaki glas je od presudne važnosti da sprečimo formiranje takozvane vojske Kosova u našoj kući, da sačuvamo od gašenja institucije Republike Srbije, da zaštitimo ugroženi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Svi znamo istinu, sada je trenutak da budemo složni. Jedino Srpska lista ima podršku Beograda, može da sačuva i ojača srpske institucije i izbori se za formiranje zajednice srpskih opština. Jedino Srpska lista ima srpske kandidate za srpske poslanike. Da ostanemo uspravni i svoji, da ne damo na sebe i na druge. 11. juna ti biraš. Napravi pametan izbor. Jedino Srpska lista. Na listi kandidata za poslanike Srpske liste su ljudi od poverenja i ugleda. Oni koje budete birali će u Prištini govoriti vašim glasom. I zato branite 11. juna ono do čega vam je stalo. Veoma je važno da vas tamo predstavljaju oni koji će se boriti za vaš interes, a ne za interes albanskih stranaka. Sa nama su danas
ljudi koji dokazano znaju kako se brane srpski interesi na Kosovu i Metohiji. Pozdravite predsednika Srpske liste Slavka Simića. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pomaže Bog. Drago mi je što smo se danas okupili na ovom prvom predizbornom mitingu koji smo organizovali u najsevernijoj opštini na Kosovu i Metohiji, ali želim da vam kažem da se nikada na ovakve skupove nismo okupljali kako bi pokazali koliko nas ima, već da pokažemo koliko smo jaki i koliko smo složni. I kao što smo uvek bili jaki u najtežim trenucima naše istorije, kao što smo uvek umeli da prepoznamo i da pokažemo našu vitalnu snagu, snaga na kojem počiva naš nacionalni ponos, tako i danas hoćemo i moramo da pokažemo našu snagu na kome počiva naša hrabrost, mudrost i jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Hoću da vam kažem i hoću da znate da snaga Srpske liste nikada nije počivala ni na kakvom papiru, da snaga Srpske liste nikada nije počivala ni na kakvoj funkciji, da snaga Srpske liste nikada, ali nikada nije počivala ni na kakvoj institucionalnoj podršci Prištine. Snaga Srpske liste leži u tome jedino jer mi samo verujemo jedni drugima, jer mi imamo političke principe i mi imamo politički karakter koji je iznad situacije i iznad onih malih srpskih političkih partija koje zajedno žele uz pomoć Prištine da srpski narod politički i institucionalno potpuno obesprave i da srpski narod drže kao taoce kako bi zadovoljili interese Prištine da srpski narod nestane sa ovih prostora. Braćo i sestre, 11. juna održavaju se vanredni parlamentarni izbori na koje mi trebamo isključivo da gledamo kao na metodu političke borbe, da u svoje čvrste i snažne ruke uzmemo svih 10 poslaničkih mandata, mandati koji za nas nisu cilj, nego sredstvo da ostvarimo našu političku borbu i da uređujemo politički život u institucijama u Prištini. Hoću da znate da jedino uz pomoć Srpske liste, srpski narod na Kosovu i Metohiji na predstojećim parlamentarnim izborima može u svoje čvrste i snažne ruke uzeti svih 10 poslaničkih mandata, jer jedino Srpska lista može stvoriti srpsku, ali srpsku političku vojsku Srba koji će u institucijama u Prištini boriti se protiv transformacije bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova. I hoću da znate da jedino Srpska lista može biti srpska politička vojska koja će biti pod vrhovnom komandom srpskog naroda i našeg predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Dragi moji, hoću da znate da je jedino Srpska lista bila i bit će vezivno i neraskidivo tkivo sa našom Republikom Srbijom. Hoću da znate da je jedino Srpska lista garant institucionalnog i političkog prisustva Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. I hoću da znate da jedino Srpska lista u ovom trenutku može da pokrene sve političke ključne korake kako bi pokrenuli proces formiranja zajednice srpskih opština i stvorili instituciju koja će zaštititi naše vitalne, nacionalne i ekonomske interese i resurse. Hoću da znate da na predstojećim izborima glasanjem za Srpsku listu glasamo za naš zajednički interes. A šta je naš zajednički interes nego naša budućnost i budućnost naše dece koja treba da žive na ovim prostorima? Želim danas sa ovog skupa jasno da poručim i onima koji su sebi dali za pravo zarad svog ličnog interesa da izađu iz političke borbe i da izađu iz jedne političke arene
zarad interesa njihovih i zarad interesa njihovih mentora iz Prištine i drznuli su se da sami formiraju novu političku partiju čije sedište ni malo slučajno nije u opštini Leposavić, jer Priština želi da instalira svoje ljude upravo u najsevernijoj opštini na Kosovu i Metohiji, ali ja želim danas sa ovog skupa da im poručim da im nikada, ali nikada nećemo dozvoliti da naše institucije, naše centre za socijalni rad, naše domove zdravlja, naše škole, naše vrtiće, naše zgrade koje su gradili naši očevi i naši preci na našoj zemlji, da im nikada nećemo dozvoliti da takvu našu imovinu nazivaju imovinom vlade Kosova. I hoću da vam kažem da će se Srpska lista snažno politički suprotstaviti sa takvim pojedincima, jer nećemo dozvoliti. Srpska lista je srpski interes, sve ostale političke partije su interes albanske političke elite u Prištini. Draga braćo i sestre, 11. juna moramo da podignemo svest i da izađemo organizovano i jedinstveno na parlamentarnim izborima. Ja se nadam kada izađete iz ove sale da ćete podići svest i vašim ukućanima, vašim komšijama, rođacima, vašim radnicima, kako bi svi shvatili važnost i značaj predstojećih parlamentarnih izbora koji će se održati 11. juna, jer na tim izborima moramo da pokažemo našu snagu, moramo da podignemo našu nacionalnu svest kako bi pokazali da jedino Srpska lista u ovom trenutku je snaga srpskog naroda. Živela Srbija! Izbori koji slede su sudbinski za naš narod. Svaki glas je od presudne važnosti da sprečimo formiranje takozvane vojske Kosova u našoj kući, da sačuvamo od gašenja institucije Republike Srbije, da zaštitimo ugroženi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Svi znamo istinu, sada je trenutak da budemo složni. Jedino Srpska lista ima podršku Beograda, može da sačuva i ojača srpske institucije i izbori se za formiranje zajednice srpskih opština. Jedino Srpska lista ima srpske kandidate za srpske poslanike. Da ostanemo uspravni i svoji, da ne damo na sebe i na druge. 11. juna ti biraš. Napravi pametan izbor. Jedino Srpska lista. Mi na ovim izborima poručujemo i da Kosovo i Metohiju vidimo kao deo Srbije, a tako poručuje i pesma Ovo je Srbija u izvedbi Kulturno-umetničkog društva Kopaonik.
Srpski narod je odlučio da odabere put dijaloga za rešavanje svojih problema. Birao je put saradnje, a ne konfrontacije, jer je to jedini način da opstanemo na ovim prostorima. Naši predstavnici u Prištini su, međutim, gotovo svakodnevno bivali izloženi pritiscima i nastojanjima da se njihov glas i uloga učine nevažnim, a legitimni interesi našeg naroda ospore. U takvim uslovima nešto za naš narod mogu izdejstvovati samo čvrsti ljudi od integriteta, koji se ne plaše nečije brojčane nadmoći, buke i zapaljive retorike, jer znaju da je najveća čast raditi za dobro svog naroda. Sa nama je danas i pokrajinski ministar lokalne samouprave i predsednik privremenog organa opštine Zvečan, gospodin Ivan Todosijević. Molim da ga pozdravimo velikim aplauzom. Braćo i sestre, pomaže Bog. Predstojeći izbori su od sudbinskog značaja za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Od rezultata izbora zavisi i naš opstanak na prostorima Kosova i Metohije. Nisu nam dragi, nije ih raspisala naša država Srbija, već ih raspisuje neko drugi. Međutim, vreme je da za trenutak potisnemo naše emocije, potisnemo za trenutak ono što nam je u srcu i počnemo da razmišljamo glavom kao što je to nekad radio Miloš Obrenović. Jedino Srpska lista ima podršku Beograda i jedino Srpska lista garantuje da će institucije države Srbije i dalje biti prisutne na prostoru Kosova i Metohije. Mnogi žele da nas ubede da Beograd nije potreban srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali svi znamo da jedina pomoć, podrška i zaštita na koju možemo da računamo dolazi iz Beograda, od Vlade Republike Srbije i od predsjednika Republike Srbije. Samo zajedno sa Vladom Srbije i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem možemo da se izborimo za ono što Albanci očigledno ne žele da nam daju, a to su kolektivna prava i njihova zaštita pod krovom zajednice srpskih opština. Pokušali su da formiraju vojsku Kosova. Srpska lista to nije dozvolila. I jedino Srpska lista garantuje da će u budućnosti i dalje štititi interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kažu da Srbi izlaze na izbore u više kolona. Ne postoji više kolona, postoji samo jedna, a to je Srpska lista. Sve ostale liste podržava Priština. Tamo nekog tatu i sina ja danas neću pominjati, jer moja malenkost ne može da izgovori njihova imena i prezimena. Nadam se da znate o kome pričam. Dovoljno su sami rekli o sebi, o tome ko su njihovi mentori i ko su njihovi finansijeri. Moramo biti hrabri i odlučni, ne smemo dozvoliti da 11. juna neko drugi uzme sudbinu u svoje ruke. Zato 11. juna masovno izađimo na birališta, zaokružimo broj 22, zaokružimo Srpsku listu. Toga dana ujedinimo snagu kako bi naše želje postale realnost. Jedino srpska, živela Srbija! Izbori koji slede su sudbinski za naš narod. Svaki glas je od presudne važnosti da sprečimo formiranje takozvane vojske Kosova u našoj kući, da sačuvamo od gašenja institucije Republike Srbije, da zaštitimo ugroženi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Svi znamo istinu, sada je trenutak da budemo složni.
Jedino Srpska lista ima podršku Beograda, može da sačuva i ojača srpske institucije i izbori se za formiranje zajednice srpskih opština. Jedino Srpska lista ima srpske kandidate za srpske poslanike. Da ostanemo uspravni i svoji, da ne damo na sebe i na druge. 11. juna ti biraš. Napravi pametan izbor. Jedino Srpska lista. Srbi na Kosovu i Metohiji su ponosni na svoje stvaraoce i ljude koji uspešno za našu kulturu sa ovih prostora čuvaju od zaborava. Zahvaljujem ovom prilikom Kulturno-umetničkom društvu Kopaonik, nesumnjivo jednom od najboljih u Srbiji, jer bez njih ne bismo mogli da tako neposredno sagledamo koliko je vredno ono što branimo i na predstojećim izborima. Molim ih da nam izvedu još jednu numeru. Kej crven cvete prerasla te trava, 5 godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. A ja molim te, zbog ponosa junaka i slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božijeg blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj vidov da ne daj me, mi ne stane cvete moj. Ponoć drhti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spustim dole, da obasjam čistom verom Sina Hrista, Gračanicu, Dević, Dečan, Nezočišta, da se vratim na paštrik, na planinu, da jaganci izjave na Drinu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave, što mači sine nosi, a ljubav mu je ime na oblak, crkvu zida da u njoj zaprosi me cvete moj. Poji anđeli će crkvicu da spuste, na stara duša nova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, bit ćeš moja, Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Moj Božure, i život bih dala, kad bih tebe ovom rukom brala. Srbija proteklih godina odlučno stoji iza interesa svojih građana na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije je hrabro odolevala pritiscima štiteći državni i nacionalni interes,
a u takvim okolnostima je uspela da čvrsto ostane na putu obnove ekonomske i političke snage države. Sve to, međutim, ne bi bilo moguće bez sinhronizovanog delovanja i saradnje sa ključnim srpskim političkim akterima na Kosovu i Metohiji, koji su bili u stanju da sagledaju širu sliku i probleme srpskog naroda na ovom području rešavaju u koordinaciji sa Beogradom. O tome zašto Srpska lista je jedina koja našem narodu na Kosmetu pruža šansu za dostojanstven život i zašto jedino ona ima podršku Beograda, govorit će vam u ime Vlade Republike Srbije direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, danas u podne Srbija je dobila predsednika, dobila je čoveka na čelu Srbije koji Srbiju voli više od sebe samog. Za nas koji živimo za Kosovo i Metohiju, za nas koji živimo i borimo se za Kosovo i Metohiju, nema ničeg važnijeg od činjenice da je na čelu Srbije kao predsednik Srbije, kao vrhovni komandant oružanih snaga Srbije došao čovek koji jednako gleda na Horgoš i na Dragaš, na Suboticu i na Leposavić, na Gračanicu i na Rašku, na svako naše mesto u Srbiji i za koga Kosovo i Metohija jesu i biće srce Srbije. Vi koji ste toliko propatili i mi koji smo toliko toga prošli prethodnih 20 godina, dugo smo čekali da točak istorije konačno krene da ide i u našem pravcu, da stvari konačno krenu na bolje, da Srbija konačno krene da se uspravlja sa kolena, da njene institucije, da njena ekonomija, da njen ugled u međunarodnoj zajednici konačno počnu da dolaze na staze stare slave. U Srbiji stvari konačno idu na bolje. Sada je došlo vreme da 11. juna i mi ovde sa Kosova i Metohije damo ključni impuls oporavku i usponu Srbije. Srbiji je potrebno da bude prisutna na Kosovu i Metohiji. Nama na Kosovu i Metohiji je neophodno i vitalno važno da Srbija bude ovde. Ovo nisu izbori na kojima se bira više različitih predstavnika iz raznih političkih stranaka. Ovo su izbori na kojima moramo da budemo mudri i disciplinovani. Moramo da budemo mi jedna srpska politička snaga, srpska politička vojska, kako je to Slavko rekao, koja će pokazati da su Srbi na Kosovu i Metohiji govore jednim glasom. juna, i to želim da vam kažem sasvim jasno i otvoreno, 11. juna na ovim izborima bira se između ljudi koje predlaže Beograd, koje predlaže naša država Srbija i između ljudi koje predlažu i pokušavaju da nam nametnu za naše predstavnike Albanci. Nisu i neće nam nametnuti nikoga. I nisu i neće nas nikada kupiti, jer Srbija i srpski narod nisu na prodaju i neće nas zastrašiti ni zaplašiti ni balvanima, ni jablanima, ni bilo čime drugim što pokušavaju da na nas bace, jer mi znamo da se ovde borimo za našu decu, za naše živote, za našu budućnost i za našu sudbinu. Među ljudima koji izlaze na ove izbore da nas predstavljaju ima mnogo novih ljudi, ima mnogo ljudi koji nemaju političkog iskustva, ima mnogo ljudi koji nikada u politici nisu bili,
Ima ljudi koji su se latili olovke i pera zato što se bore za svoj dom, za svoj kućni prag, zato što se bore za to što žele da žive u svojoj kući, što žele da budu na Kosovu i Metohiji, u Prištini, svoji na svome. Na ovim izborima 11. juna mi glasamo da u Prištinu pošaljemo ljude koji će jasno i glasno moći da kažu ovo je Kosovo, ali Kosovo i Metohija. Ovo je Srbija, ovo je naša zemlja, ovde se govori srpskim jezikom. I nismo o tome razgovarali, nećete mi zameriti što ću to ovde i javno da kažem i otvoreno da vam kažem kao moj stav i preporuku. Mislim da nakon 11. juna srpski predstavnici treba da insistiraju da jedna od 3 ključne političke pozicije u našoj južnoj pokrajini mora da pripadne predstavniku srpskog naroda ako očekuju da imaju podršku predstavnika Srpske liste. Mi smo ovde svoji na svome. Nećemo da biramo predstavnike Albanaca, ali hoćemo da budemo jednaki i ravnopravni sa svima. Jedino Srpska lista je pokazala da ima petlje da tim ratnim komandantima, koji su za nas komandanti terorista, kaže u lice mi ne želimo da se u našoj kući formira takozvana vojska Kosova. Mi ne želimo da se u našoj kući tuđom čizmom određuje i kreira budućnost. Da naša deca moraju da gledaju tuđe vojnike i da strepe od toga kakve će političke odluke biti donošene. Hvala Bogu, u Beogradu danas imamo čoveka koji je spreman da svom snagom države Srbije stane iza Srba na Kosovu i Metohiji. Ali isto tako u parlamentu u Prištini moramo imati ljude koji su ljudi države Srbije, koji su produžena ruka jedne iste srpske niti, koja je ista u Prištini, u Beogradu, u Raškoj, u Subotici, u Horgošu, u Dragašu, u svakom našem mestu. Jedna i nedeljiva srpska ruka, jedna i nedeljiva srpska ruka koja se jedino takvom snagom može izboriti za to da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima. Molim vas da ovaj period od svega oko 250 sati koliko je ostalo do tog odlučujućeg dana iskoristite, da objasnite svakom našem čoveku da ovo nisu obični izbori, da ovo nisu izbori na kojima se takmičimo između partija, između toga ko je lepši, ko je pametniji, ko je bolji, ko ima bolje ideje. Ne, ovo su izbori na kojima kao jedna vojska jedinstveno, kao deo države Srbije uzimamo za našu državu, za našu majku Srbiju, deo onoga što nam pripada u pokrajinskim institucijama. Ovo su izbori na kojima mi ponovo povezujemo pupčanu vrpcu koju su hteli da nam preseku, da nam pokidaju, da nas odvoje od naše majke Srbije. Ovo su izbori na kojima za srpski narod pobeđuje Srbija. Jedino Srbija, jedino Srpska, 11. juna, svi kao jedan do pobede. Živela Srbija, Srbija večno na Kosovu i Metohiji i Kosovo i Metohija večno u Srbiji. Jedino Srpska do pobede. Hvala vam što ste danas prisustvovali ovom skupu i odlučili da podržite Srpsku listu. Zapamtite,
Jedino Srpska lista garantuje institucionalno i političko prisustvo Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i jedino mi imamo podršku Beograda. Jedino Srpska lista je garant opstanka institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, a time i garant opstanka i zaštite srpskog naroda na ovim prostorima. Jedino Srpska lista u saradnji sa Beogradom može da se izbori za zajednicu srpskih opština. Jedino Srpska lista garantuje da neće biti takozvane vojske Kosova i da će Srbi na Kosovu i Metohiji biti bezbedni. Jedino Srpska lista je istinska politička organizacija Srba na Kosovu i Metohiji, a svi ostali nastupaju na albanskim listama koje treba da proizvedu neophodne srpske glasove za takozvanu vojsku Kosova. Poštovani sugrađani, izađite na izbore u što većem broju i sprečite ulazak Srba lojalnih Prištini u parlament. Glasajte za svoju decu i budućnost države Srbije i srpskog naroda za Kosovo i Metohiji. Glasajte za Srpsku